Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sayich oleh Choacuat Quasquitzin, Ninkela Kulbal sa Lak Angela in Solok sa Lisantilhu. Lishholomil Katsolbal Chiruli Kutana in Nashye, Tikil Hosk Ilal. Napalsut no ko hosk ok. Usta inka usa in. Habanan Lisantilhu Nashquots Quique, Hon li hosk il. Li sant kamain, li tigah kuiru. Chan ruan. Kaya retal, hunak li nabeh. Kwa hunak li chinakula alak o shibchap, li yok chibatsung sa hunak li naheh. Ut ta tochek shba hunak li quing. May katabi ta hoskok li nabeh. Relik chityanak ta hoskok. Ut li hosk ilain, shjolak manak shtiklak sa shkaba li shnimal li shrahom li nabehain, chirish li shkula al. Mari chiho kain takacholo ayak chanrunak na hosko kahkwili kakwa Dios. Abanan nakanaw naklish hosk ilain, tig sakalru. Santo. Manak sakru. Kahultikak chanak kwirunak. Honli honali kakwa Jesus ki hoskok. Shpanak yo keproksinkil lish templo li kakwa Dios. Reshpanunkil ma usilal. Shesuk isi hosh na ahepah el chan li kakwa Jesus. Yal resh rahop te sinkilep. Lishmal kaan, lima ka shnash chukwa, ut nepa. Nakanaw naksarochosh li kagwa Dios, nabanuk angel, resh patswal shkuy balimag, resh lokoninki li kagwa Dios, re yoshing ut resh kulbalakwi li shkuy balikamag, li nashkeke li kagwa Dios. Haakun li nakeh sakak rakhru, li nashkhalam uchi, chanrunak li ram li kwing, nash sakop bresi. Abanan, li nakheha in ki okchi oksik, Rek ayink, rek yakok chan lisantilhu. Hokaan nakliqagwa Jesus aho nakkihosko nakkiril chishkhunila in likyo kep chishbanunkil sa lisantil rochoch liqagwa Dios. Khunchik reheb lihonal barkuliqagwa Jesus kishkut besih kwi lishkhosqil haan nak khunchuteb likokal likyo kep rakhchak chinach okrikin abanan eblish solom liqagwa Jesus kesh ram chirueb qabiaq arunash chesa lihu Marcos 10, 13 ut 14. Kwan kep kok al ke kamek chakrik in li Jesus. Renak tish eb chan. Aban lish solom kesh us li kek amok chak reheb li kok al. Nak li Jesus kirilaan ki hos ok ut kish ye reheb. Kanap o makeb li kok al chichal kwik in ut me ram ruheb. Shpanak li kama ebaan reheb lish ni mahkwal akwa behihom li Dios. Kayak redal. Mahingka ahun li santil hoskil, li nachal sa shkaba li rahom li narek ahunak, sa shkaba li inka us li yo chibanumank. Hunchik li honal nak eblah fariseo, yo kep shkyal palru li kagwa Jesus, shpanak terak shkabankil nak yorak chish tsahninkil li kutan sabado sa shcholeb lah fariseo. Shpanak kwahun li yah li ahel rushk irtasinkil, Uthanep ni keshyenak moko ustash anunkili na lebaan shpanak kwan kep sa likutan Sabado. Hokanak liqagwa Jesus kishpatsebre maus shpanunkili us manakling ka us sa hunak likutan Sabado. Shkolpalish yu am hunak manak risinkilish yu am hunak. Chan salihu Marcos 3:4. Kirilep chi Josh hoskil chan lisantilhu. Habanan kishk dalish kakwilalish olep li poyanamain. Honak liqagwa Jesus kishk irtasi li queen. Li hosk ila in li kishkut besi liqagwa Jesus. Hanakwi li kishbanu chak liqagwa Dios sa li nakhter chakrab. Utqanawaqakwi nak liqagwa Dios re chak li nakhter chakrab. Hanakwi liqagwa Jesus. Chan rakhru nak li rahoka in. Inkarak tarek a railal nak yok chirilbal chanruli ma usilal li yochi ushkre hunak li inkarak shkulub kwang sa hunak li railal manak hunak li chakilal. Hakak retal nak li shrahom li qagwa Dios maga li shrakik. Utrikina isa li qachol taqarrak li qag ahel chiruli kutanain. Nakuy beni nak li qagwa Dios tashak chiteng angkakwi qay chiruli kutanain. Chishtiki bankil ril balep li qagomon honak li qagwa Dios nako ril lao. Dios ya nak shinagwach beni chiruli hun kamukain sa liqag ahel tsolok sa lisantilhu. Inkela uqbal renak tinagwach beni sa hunchik liqag ahel.